Moise Nyarugabo, Maître Moise Nyarugabo ni umugabo w'abagabo, ni umugabo w'ubwoko yarwanye kuva ku ndambara ya FDL mu 1996, arongera agwana ku ya RCD, arongera agwana ku ya Kabila Pere, Kabila Fisi, ni arongera arwana no kuri uyu Gisegeti. Nukuvuga ngo bamubajije ngo se niki twogwa kome pri Nobel niriye kamba ukwamba, aravuga ngo ikamba keneye nuko abanyamurenge bose aho bari bose kwisi bagira gute bajaruko ati ndakindu ati ni naho tuzoba twerekanye ko twavuze. Arongera avuga irindi jambo ryashimishije cyane, aravuga ngo intambara yose y'imurenge irashize ariko dusigaranye indimo, tugira ngo niki, aravuga ngo nubukeho. Yavuze ko ari intambara y'ubukeho yatewe nuko abantu bukeho kandi nabyumvishe cyane abantu dutaye muhira. Kandi arongera abwira abantu utugara ko turitwaza ngo yaje gukora propaganda ngo iki ngo bana baje mu gisirikare. Urugamba rusigaye ni urwa drone, ni technology dukene abaturage usabaje gutura hehe imurenge na ibyo muzana propaganda zitugara. Ese muriye ubundi kwanza ariko nubwo nutugara twovuga ndibaza ko tutokwanga ko abantu bataha, kuko nabo ibyo ari byo byose la partie qui soutenu n'ubundi nabo bakeneye une grande population muri kare akarere kiwacu. Hari cyo twohurizaho gutaha ko abaturage nabo bishaka. Je pense que ntibashaka ko abaturage niba arabarwana, niba bavuga ko bafite sosi y'ubwoko mu ruhande rwabo bavuga nabo ntibakwanga ko abaturage baba bishe muri kare karere. Yambu kuba dukurikiranya hirya no hino impande z'isi kwa zine, abari muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinavia, abari muri Asia, Europe, abari muri East African Community, mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya, mu Buganda, murenge hatubyaye wabo w'inuma ziguguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'imurenge. Uyu munsi wa none turi tariki 5 z'ukwezi kwa 7 2026, aho tugiye kubavira muzini muzingo amakuru y'umugoroba. Uyu munsi wa none rero nguko bisanzwe uwo turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma n'umuhanga bigatinda ni Joshua Entertainment mu ijwi rya Joseph Najur ku microphone Rugenza TV mu ijwi rya Langurva, ariko sindi giye nyine ndi kumwe na Mibunda TV1 mu ijwi rya Gifis Bonfils kinyamakuru ni Mibunda TV1 televiziyo yanyu mukunda. Turabahaye amatwi internet asram areka breaking news munda yisi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru, amakuru yujuje ubuziranenge, amakuru y'ukuri. Nuko uyu munsi wa none umwanzi wari warigize igitangaza, wari warimze imyobo myinshi cyane, izo bakunze kwita communication, wari hariya n'ubundi Gakenge ndetse na hariya ku Imiko. Ubu twatuvugana akaba ari Kiborogo, ari muri kiriya kibira n'ubundi Cyamukoko, bamushogosheye bamukorera position, bamukorera lehin, bahasize effective se cyangwa cash tiziragira umubari. Yabivuze ibwana bw'umunyamakuru amakuru ko avuga, aravuga ko nyuma yaho bamaze kumenyera ko Pwenzera bagega batabasezeye ngo baje kubwirwa amakuru ati mwasigaye. Inkomere zabo n'abafu bawo ntibaba bagihamba, ntibaba bagitwara, bafata amasasu inane yo murabari bafite ngo baje kuyitwika. Abantu b'amadu bari babegereje bari basatira babasatira titu ataka ibintu birasigwa hakarokorwa amagara, nibwo bamye birukwanga bamagira ngo ri muri no kwa murimo. Nukuvuga ngo mwabantu mwe mudukurikirana hirya no hino, abumva ururimi rwacu, ariko ndi adresa cyane ku madu y'imurenge ndetse n'intare za Salamu. Tuzamura Imana icubahiro aho buri muntu wese aherereye, aho ubu ngubu umwanda wose umwanda wa FRDC, murabizi FRDC ndetse n'abarundi umwanda murabuzi ko nukwituma ngakurya ku bihumbu. Hari iwacu hari harabaye umunuko gusa, dushimiye Imana ko bamanukanye korera yabo. Nukuvuga ngo ni minuko gusa, abanyagwa nukuvuga ko banyanka ibihumbu. Nukuvuga ngo ubu twatuvugana nta mwanzi wese n'ubungubu bwana munyamakuru ukiyahurangwa. Nukuvuga ngo harakubuye minembwe yose bwana munyamakuru. Nawe urabacunaguza inzara bari bafite tiwabonye wavuye hataka avuga ngo wagize umeze munara batajya. Ureke nkubwire n'abasirikare barya
ari uko bavuye gushoshora ibigo by'abaturage baje kwiba kugira ngo barye. Ni ukuvuga ngo Gisegete yaravuze ngo yasanze nta basoda nabo ngo bamare bamenya ko nta president. Aravuga uko abesha amahanga niko abesha abaturage niko abesha abasirikare. Ukuri kuzuye bafashe ibikoresho hariya n'ubundi Igakenge ndetse n'ariya n'ubundi mu Bahindi. Ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru bamaze kubinjiza hariya muri kiriya kibira ca Mukoko, umwanzi ngo yavuze ngo twari dusanzwe turwana, atariko noneho ko turarwana niba ari abantu niba ari abamarayika, ngo mimi tu nilikuwa naona ngo tuvijana tunakimbia ngo kama hewa. Ngo bageze kuri Mugera ngo bavuze atariko twagwanye n'abantu twagwanye niki barakiba ibazaho umusirikare afata tinizi y'amasasu ya 12 akasigaye irambitse n'imbunda bagata. Ni ukuvuga ngo kuri baruta ntaco bahakuye bamye bagenda kurya baje Mikenge bako effectif ifite kwingana aho ku musozi wa Pwezero hariya Igakenge. Ni ukuvuga ngo ubu twatuvugana Minembwe yose iri so contrôler n'amadubu y'Umurenge Intare Sarambwe dukomeje kuzamura Imana icubahiro, Imana y'Abanyamurenge ikomeje gukora imirimo bitandukanye. Revera Rugorega avuga ngo bagiye gusenga Imana ngo cage batangiye kuzana amasasu n'imbunda ku ndege FRDC. Ngayo nguko bwana munyamakuru ukuri kuzuye twicara tubwira abantu. Ni ukuvuga ngo reka nzimye ino telefone kugira ngo tuyavuge tutitangira itama. Ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru effectif yari iri hariya kw'imiko, effectif yari hariya mu Rugezi, effectif yari kuri Pwezero, effectif yari Igakenge y'abasirikare ba leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi. Ubundi bwarafite abasirikare 13. Uburundi bwonyine. Uburundi bwari bufite abasirikare 13,000 kubita Bazalendo, kubita abacancuro, kubitaho FRDC, kubitaho P5, kubitaho FDLR. Imwe umuyobozi wabo yarasiye mu Marundi. Nuvuga ngo ibizwi ni 13,000 nabyo tubwirwa makuru n'abasirikare bakora mu gisirikare cy'u Burundi nibo ibo babaze effectif yasohotse yagiye mu Minembwe. Noneho FRDC gabo ko bari nka 30. Abazalendo ababembe bose no ferera zote yarabaye muzalendo ga ababonye abasha kurya inka no kwica abantu. Aho kubitiraga intera hamwe zari zaravuye Rurenge iriya za Gatupuza hewa bora za Kirembwe barinutse bafite n'undi mukoroneri uri hari imisisi. Yego. Kubitaho abacancuro b'Ababiriki. Kubitaho P5 yo kwa Kayumba Nyamwasa imwe yakorewe training i Burundi. Hariya mu kagenda yambaye kigenda yambaye impozangano y'u Burundi ariko nyine ari P5. Abo bose igitangaje bwana munyamakuru n'abatwumva hirya no hino bumva ururimi rwacu dukomeje gushimira amadubu y'Umurenge aho yerekanye tactique ngira ngo mwabibonye uwo bita Zebra Rifandori best friend umugabo bigatinda aho yari hari kuri Pwezero ababwira ngo dore Pwezero dore nguri umunara ibyo twabakoreye nuko ko turagwana gusa kurwana n'abadashoboye atiko baratuvuna nyine birasaba kugenda dusafisha. Yaravuze ngo barirutse cyane barabarusha. Azagera aho ngaka umusirikare azamunga mu kibira hameze ucya yo ntukazubabwira ibanga umugabo umwe yaravuze ati mukabwira yambe kwishimba bya oya reka bagwiriye ko badashoboye uyu n'umugabo bigatinda ndamwe cyane. Ubu twatuvugana ubu ngubu twatuvugana General de Brigade Charles Matama ubu deje yageze Pwezero. General de Brigade Charles Matama muri Pwezero taca hikanga arikanga ukuri kuzuye uyu munsi wa none hariya n'ubundi aho bita hariya kw'imiko hafatiwe drone 170 zikaba ziri mu maboko y'abana bayisezerana. Ni ukuvuga ngo turato drone turatwaka mikaze twarasikaga kuri 10 kilometre twara turi hariya kw'imiko bagiye kugenda ntibatujanye. Minembwe mutatoka tu Minembwe mutatoka tu ukuri mulitoka tu Minembwe mulitoka simuta Minembwe mulitoka tu by force Minembwe mulitoka tu by fire.
amakuru ukuri kuzuye nuko ayo madrone 170 akaba ari mu maboko y'abana bahetse isezerano bwa n'umunyamakuru. Yego no amadrone ariya buriya drone bwa kamikaze buriya bambikaga ikompara rimwe nibwo bwari buri hariya barafite mu stock iyo ngiyo abayese umusoda mu Rundi rwarababwiye hari nandi stock ga yose turashimira umusoda mu Rundi umwana mu Rundi w'umututsi wari uhari baragatama titwaye twika ngo abwira twirwa nati mwebwe muze jewe ndashijisha tibatwika amasasu ndababwira ngo basirikare bagende ngenda sigara inyuma ngo abana baragati murashize afisiraje buriya areke kubwira Rwanda rugenze turwana na regime irimo agatsiko gakoresha abandi batabishaka ntabwo basirikare mu Burundi bose bari hari bashakaga kutwica bari ku itegeko nicyo gituma babonye iro muri baruta yarababwiye ati mureke ko turasa reka turigendere ngo baje kugenda ati turahaje kandi nta kintu tujana turabibasigiye ku imiko niko byango ukuri kuzuye inkuba ya mu gitondo yabyutse irasa hariya n'ubundi aho bita Baraka ndetse na Fizi ubwo bonyine nabo ubu twatuvugana ureke ngo ubwire ukuri bwana munyamakuru nukuvuga ngo tumaze imyaka 9 drone iri hejuru hasi ari Charles de Combo abapfurero babaduseka babembe babaduseka none batureba ngababareba filme batureba ngabantu babareba movie batureba ngabantu none nabo nibo bataki intambara cyatangaje kinzu abantu togira soni ke Kongoro yabasha kuvuga none ngo drone yisha abantu Kongo drone izayisha abantu kandi ari uzigura kurya wagazo zituma mu Minembwe hari irundu wishura musaza wapfuye hariya irundu umugorora akicwa na drone ukandika kuri Twitter ngo si drone yamwishe inka waramaze inka wishije ngo se ngo drone yokwicika none drone zayica kuri ariko oya drone ntizayica none bari abantu nabonye bifizi bajyamye basa nababoze bapfuye ni style bajyamyemo ni kuri nonoga selon le FARDC drone ntizayica qui est représenté par Kongolo dans le territoire de Fizi nawe umuntu muzima yogura drone zija kwica azi neza ko zica kandi bene wabo oya none tubazanye kano noga habaga ikibazo kimwe ngo mbaza kubaze none bari abantu bifizi nabonye ni style bajyamyemo ko basa nababuze bamwe nasambona amarasa nari hanze babaye bayasohoye bakiyasubiza muri bazima kuka Kongoro yaravuze ngo drone tizayica si kuri izayica ngira ngo mwibutse neza nubundi drone zirasa n'inka wumve gukuntu bavuga ngo si kuri ya drone zirasa abantu baraswa ngo si kuri ya drone bivuga ko nabare aba Baraka si kuri ya drone zayica iriya ntagari drone iriya tubaze neza Kongoro agaruke kuri Twitter aze kutubwira neza abantu twabonye baryamye izayica bari abantu b'ibaraka twabonye baryamye hariye bishwe niki cyangwa ndi bapfuye shaka batapfuye shaka ari style bajyamemo ariko tawo jamashiza mara hanze akikize kuyasubiza bapfuye ahubwo atubwira icabisha umva kubwira yego umuntu wazava ngo umuntu azokubeshe ngo nintwara ati muzotabarane yababeshe ko hari physical yarahagaze ngo mimi ngo ndio nauza madrone ngo za kupiga wajinga none se Kongo abo banyefizi bakwaso bukwe bapfuye n'ubujinga bwabishe mumbarize none gasaga dusobanurire n'ubujinga bwabishe abe nubabembe bafizi moya ko na ujinga gusa ikiriho tabuna manya bandi Kongoro amakuru y'ukuri abasirikare bakomeje guhunga kwa wingi berekeza ikalemi ariko ubu twatuvugana muri aya masaha ya nijoro amasasu ni menshi n'ubundi yari akamituka ndetse nandi karumvikana aho bita Mushimbaki ko rumvikana amasasu none bacega kubiri nukuvuga ngo abasirikare bakomoka muri Katanga bahaye inzira ya Misisi ko baraca umuhanda bagenda Force Bendere abasirikare bose bakomoka muri Manyema bapfuye gutibika ku muhanda bama baheza umuhanda wose ko baratega bagenda Saramabira batahi wabo
intambaraga yabaye imwe uvuga ngo umwe ararindira iwabo undi aje kurindira iwabo. Oya ni ukuvuga ngo ni kibuno mpamaguru basaze. Sasa abantu babuze aho baja n'abarundi barabariwe ifaranga. Nibataha gusubiza ifaranga biragoye. Nibahaguma gutega ibitugu drone biragoye. FRDC ntikaye bikoze. Kirababwira ngo mwebwe mwarabariwe. Ubundi umwe FRDC yagombaga kuzajyama hasi hejuru y'indake zabo bagashyiraho abarundi. Hakwiye gupfa abarundi kuko bokera ari indirimbo bagazavuga ngo yatwishuriye imyenda yose. Abarundi umwenda wabo kuriya wose bose kuriya bangana barabariye bose batangiwe kashe bagomba gupfa. Ariko kandi tubwira ubwo abarundi ngo nibabaze Ndayishimiye igituma yanga abanyamurenge hakabangana n'abarundi. Umva command kundahavu mukaba hafi y'abaturage banyu mukaba hafi y'abavyeyi kuko bafite irungu ryanyu kabasore kuko mwaza mugafatikanya nabo kubaka igihugu. Ubuyobozi bwa MRDP bushigikire kandi turakomeje ngabo zatwigwaneho dukomeza kubeza courage kuko muri kwitwara neza. Tubaheza Paul ntibagiye Paul kuntwara zadusize n'abaturage bage bahura n'ibibazo kw'intambara yandukiriye abantu bose ari abaturage barapfuye. Ni ukuvuga ngo ibyo FARDC yasizikoze hano yangirije ibikorwa byose tugomba kuzubaka kandi tugakomeza kangurira n'abaturage ko tugomba kuyunga n'abandi baturage. Buriya bwoko ari amoko yose yibujije tugwanya byanga byakunda tuzabana nayo kuko igihugu ni cyacu twese. Kandi imibabaro ntabwo wabona doctor wavura ibikomere ufite ku mutima, ariko gutanga imbabazi ikuvuye ku mutima, izo nizo mbabazi nziza ziruta kuba zisabye. Hari igihe gusaba imbabazi. Ngayo nguko uyu ni General de Brigade Charles Matama, aho nubundi akomeje kubwira abasore ngo mukomeze mushigikire MRDP. Ati kandi buriya akimwana kazi mvuriza muhaguruke mukomeze kandi no kubashimira. Anatanga na Paul nubundi kuntwari zose zadusize. Arongera nanavuga ati nukubabarira bano baturanyi bacu tibabayijiji tibamenya umwami baramyu wari we atariko kandi tuzobaha imbabazi zivuye ku mutima hanyuma tuzobane k'abaturage kimwe n'abandi baturage. Bavuze neza cyane aravuze ati abaturage kwegera abandi baturage mu kabana kuko bizanga byakunda tuzobana muri kira gihugu. Uwababeshe yari yarababwiye ngo zo kidukuramo bamaze kubona ko ari kinyoma cambaye ubusa kubera ko bamaze kubona ari kinyoma nibagaruke. Ngayo nguko uyu munsi wa none Moise Nyarugabo ubwo yageraga muri Kenya aho nubundi yakomeje aganiriza abaturage nubundi bakenya babwira ngo Pole n'ubuhunzi igihe nikingiki ngo mutaye muje kubaka imurenge y'ababyaye. Maître Moise Nyarugabo mu butumwa bwiwe yarafite ngo magambo numvaga arabiri cyane yarimo atanga Pole kuko hari intwari zatabarutse yego zavuye hano bita mu Gifaransa ngo izo tombe dans le chardonnay. Icyakabiri yatangaga message avuga ati aha mugeze muhunga nimugarukiraho ati kuko ico twarwaniraga igihe kirekire turi hafi kukigeraho. Yavuze mu irindi jambo rikomeye yavuze ati tuzadushima Imana ngo bageze ara kwa Buhimba ngo yavuganye n'umugabo ngo umugabo usenga ngo aramubwira ati mze timwavuze ngo miremete zofatwa kwa musaza ati none tifatwa bari kwa Buhimba wa mugabo ngo reka senge ngo arasenga ngo aravuga ngo mwami Yesu ngo Mwenyezi Mungu wa zamani zote kimbilio la vizazi vyetu ngo yamamugura ngo ntiyagifashwe ngo baraharangije ko subiye bone sasifiwe lobila safila sandela ukuri kuzuye. Ndashimira gusa cyane Maître Moise Nyarugabo notable umugabo bigatinda. Reka nkubaze ikintu kimwe rwenze kugira Moise Nyarugabo muri parlement ya Kongo
ubwo yabwiraga abakongomani ngo fermer toute la porte de négociation en tant que le pays est en guerre. Ati c'est une erreur. Gufunga inzira z'ibiganiro zose mu gihe igihugu kiri mu ntambara. Ati ni ikosa, bati turafunze. Arababwira ngo nimwanga kumva muzabona. Kuri wokomba ari bidakompa ngo ndakujya kwisubajije kugira metre mwezi nyarugabo muri parlement. No kugiramo no visirugemo kuragereranya n'ibitagererana kuragereranya n'amase inka zahutse yewe buri gitangaza ureke kubwira bazavuga bazaca umugani ko kiyazimanya umugabo ngo sizimana uwundi turuzi rukema niyo abanyana amasunzu mu ishamba ariko ngo arangize aramunaniza kugeza igihe aramufungiye ku kirungu akaza atoboka amazi mu maguru yari umutandiste uragereranya abatandiste n'abakozi b'Imana nibyo ngiye kureba umuntu wananije akagira amatirimbukanya agacuragura mu ijoro amatirimbukanya bari mu ishamba kandi ari abana b'abanyamurenge gusa nta handi afite acuragurira hano bakabananiza abantu bakamushyira mu iperereza ukibaza tese ubu nyine noneho afite aho acuragurira hagutse yokora iki ku by'ukuri kuzima bwana munyamakuru Moise Nyarugabo metre Moise Nyarugabo ni umugabo w'abagabo ni umugabo w'ubwoko yarwanye kuva ku ndambara ya FDL mu 1996 arongera agwana ku ya RCD arongera agwana ku ya Kabila pere Kabila fisi ni arongera arwana no kuri uyu Gisegeti no kuvuga ngo bamubajije ngo se niki twogwa kome pri Nobel niriye kamba ukwamba aravuga ngo ikamba keneye nuko abanyamurenge bose aho bari bose kwisi bagira gute bajaru ati ndakindu ati ni naho tuzoba twerekanye ko twavuze arongera avuga irindi jambo ryashimishije cyane aravuga ngo intambara yose y'imurenge irashize ariko dusigaranye indimo tugira ngo niki aravuga ngo nubukeho yavuze ko ari intambara y'ubukeho yatewe nuko abantu bukeho kandi nabyumvise cyane abantu dutaye muhira kandi arongera abwira abantu utugara ko turitwaza ngo yaje gukora propagande ngo iki ngo bana baje mu gisirikare urugamba rusigaye n'urwa drone ni technology dukene abaturage usabaje gutura hehe imurenge na ibyo muzana propaganda zitugara ese muriye ubundi kwanza ariko nubwo nutugara twovuga ndibaza ko tutokwanga ko abantu bataha kuko nabo ibyo ari byo byose la partie qui soutenu nubundi nabo bakeneye une grande population muri kariya karere k'iwacu hari icyo twuhurizaho gutaha ko abaturage nabo babishaka je pense que ntibashaka ko abaturage niba arabarwana niba bavuga ko bafite sosi y'ubwoko mu ruhande rwabo bavuga nabo ntibakwanga ko abaturage baba bemeshe muri kara karere uko nukuri ngayo nguko amakuru yacu nakagenda kagaruka tubasaba gusa gukomeza urushinge rwanyu rugume kuri ayo macano ko ari 3 badatana mu ndagano ni Joshua Entertainment umuhanga bigatinda mwijwi rya Kamefra Joseph ni na uri kubuhanga umwana kumonyi naje ku microphone Rugenza TV mwijwi rya Langurva umwana mugatera Facebook office kinyamakuru Munda TV1 televiziyo yanyu mukunda amadu w'imurenge intare za salamu